Wahai pemuda Aceh, jangan mau ditipu oleh elit politik Aceh yang dipegah MOU MTSK nyan mensejahterakan rakyat nyan nyan kebodohan. Dewa kai peduk ba Aceh bahas MOU MTSK mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan baru tu wate tak turun kampung-kampung. Tak penderitaan. Kan tak duk latih kinan. Nya betul ilung pegak. Menyeka pakai biaya hinan ba hotel mewah ibahas MOU nyan adalah rancangan elit-elit politik supaya tua ke rakyat gasin. Jino yang perlu bantu pemerintah dengan cara data urung-urung susah yang layak mendapatkan bantuan. Jino pejabat-pejabat senang elasi sementara saudara-saudara tengok cukup susah wate ujun ho kumina katireh rumah cita pe media nyan yang perlu kita bahas tengok anak muda terlalu kampung menanti di kota-kota tak toh lang rakyat mendapatkan bantuan harus adil nyan dikun sejahtera menya MOU MTSK nyan nyo betul ku pegah permainan elit Jakarta dan elit-elit Aceh. Ibu beliau film ibu beliau 20 tahun kah? Sebab dalam MOU MTSK nyan hanya berapa butir saja yang susah. Salah saboji bendera, tapi cukup beliau yang mudah-mudah. Nyo dana otsus kadang-kadang payah pulang gede. Pakon. Maah cakap kadang-kadang hai rijuk le hana pe ngurung ke beliau rumah na. Jadi suah pu beliau mendum rumah. Mayakna fee proyek ikun. Gadah fikir ke fee proyek. Nyan jadi anak muda sadarlah baik sibuk dengan MOU SK referendum nyan but yang susah yang mudah-mudah haji no saudara-saudara tengok di samping rumah baik dah lupakan pakat orang kampung nyolaya gudih bak mualim hai kau yang pemimpin je no bak wakil rakyat sonan wakil rakyat nyan yang pulau-pulau Sandra haji dengan cara baik pilih-pilih menyajuk ke menyemantang pulau-pulau rumah nyan baru kekun sejahtera rakyat baik rumah yang kena sabah tamah sabah tu kena napeng 15 juta 20 juta nyan bahaya ada tua kaduk dalam ruang berasi ke diskusi tentang sejahtera rakyat jadi pindah ke dia kakak nyan merno careng jino terus kampung-kampung